ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀ ꯊꯥꯕꯗꯣ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ 2015 ꯇꯧꯅꯔꯛꯄ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯎꯠꯄ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯎꯠꯂꯨ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯠ ꯅꯠꯇꯦ NSNIM ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯁꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯅꯣꯏ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯎꯠꯂꯨ ꯌꯥꯗꯅ 2015 ꯂꯥꯛꯄ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯨꯖꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯀꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯎꯠꯇꯧ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯀꯠ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ PIBꯗꯒꯤ ꯆꯦ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯂꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯔꯤꯛ 4 ꯊꯥꯗꯅ 5 ꯊꯥꯗꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯛꯇꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯗꯨꯗꯩꯗꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯁꯣꯛꯇꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯦꯇꯞ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯗꯤꯛꯇꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ प्रजा ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ now central government is very serious central government manipurgi amadi north east ki leiba situation ji khangbanina stakeholders in ki opinion logani nakhoi ga consult togani harmina moina consult tawrokri ba moina korokri bhogdi ada agreement tawbugi wafum si leiroi drai ne khalli madu kawraktana maraka tawragdi adudi atopa sinnama laani adudi khoi jimi ne adu na tringai mina adu phajana hiring ai du akoina hanjan hanjan tawbuse tawgumsi adu nai manipur ki peoples da ai could ani ronjarga ai appeal tawjari moi kharagi dictate ki type ki henbai type da tawrga chatbase akoi masi tawgumsi phajana reason khanga khanga ka thabak lawsi yamna akoi state se langa ga lakpa kuire sahi ni pu yang kai je pham me nam ta dana lai handak sahi ani muksi da kitang inga kanda development room da chingdam nuksina na ban blockade like da harau ta yamna tawgana life la ise handaki sahi ani mkai sida ne haijriba aduna manipur ki territory integrity kairoi madu kairat na torpa potudi mang khana sige be koi madu dai da yamna khode dictate da we mong elected mayam bu as adu torka lakada bani tawgada no don't do it please don't do it ai shi kai ni